Mnogi ljudi misle da je nastanak sive mrene u njihovom oku problem samo kvalitete vida. Međutim, nažalost, to nije istina. Nastanak mrene ozbiljno ugrožava i njihovo spontano kretanje i sigurnost pri hodanju. Zašto? Zato što kod nastanka mrene zapravo se osim vida gubi i takozvana dubinska oštrina, to jest procjena kad hodamo niz stepenice, kad prelazimo preko rizola. I pokazano istraživanjima da osobe koje imaju mrenu zaista su u povećanom riziku da padnu i da, na primjer, slome kuk, što je za starije osobe vrlo ozbiljan medicinski problem. Zbog toga savjetuje se operaciju mrene učiniti što ranije i riješiti se kako toga vidnog problema, tako i realne opasnosti da radi postojanja mrene, ne zato što smo nespretni, nego zato što ne možemo procijeniti dubinu stepenica ili prepreke na cesti, padnemo i završimo sa lomom kuka ili nekog drugog dijela tijela. Ako se želite riješiti naočala i mrene jednim zahvatom, posjetite našu web stranicu ili nas nazovite na telefon 01 46 78 444.